Ngungu tombe tombe tombe. Warundi wiko nakimbia sana, Warundi wanakimbia. Ni moto M23 inakuya kama nyuki. Ewana ingungu bahafashe saa moya na 40 hafi n'umunota gumwe. Baravansa bagera aho bitaga mu Kadahandwa niho bari na niho bahagaze. Abazarendo imurambi bagize ubwoba bari kwivanamo, bari kukamenya aho bitaga kwa Zogeye niho bari, ariko ngo nta mbaraga abazarendo ngo bacitse indege, sinzi n'icabaciye indege. Ni guca ama situation gifashe. Ubwo rero nawe niba harabura amakuru uyabahe, ariko je narakubwiye ko nariho mvuka niko bimeze. Ngo inkuru nziza ihari mu iki gitondo niko aduye ari kwirukanka yavuye za Ngungu. Ubu tuvuga nayo 23 yamaze kwigarura Ngungu yose, bari kwirukanka za Ruzira ntaka muri ya misozi no bari kugenda bakubita. Abarundi batakaje babarashe saa 11 za mu gitondo, ariko bari babizi n'ubundi, ariko noneho barasiba batunguye ko babakatinze, nicyo cyatumye babahitana cyane. So nuvuga ngo banyanyagiye kugenda babatoragura umwe n'imbeho yahariya murahizi, genda babatoragura. Ni ukuvuga ngo ubu iri kontrole na M23. Ubu mbese ni umuriro watsa, ariko Ngungu tayari yabaye tombe. Twajyaho bita Burora naho ibintu bikomeje kugenda bikara, ariko M23 nabo babyutse bayitera. Burora naho rukaba rwambikanye Gahongore no mu tundi duce. Tujye Rubero naho umuriro watse, aho bita za Bingi, kuko uzi ko ejo M23 yaje kwaka intu z'ibikoresho, hafatira amatekwa nyinshi bagera kuri 24 n'ibikoresho byinshi. Ubu rero tena wongeye kubyuka basheringa. So ngayo nguko tuyakurikirana na hano mu kibaya, naho ndi kubona bitameze neza. Amakuru yose twagenda tuyabaha uko ari kugenda aza, byose turaza tubehereze 5 kwa 5. Groupe abiwacu muraho neza. Nanishimiye rwose kuboneka kuri groupe y'abiwacu ko yari iminsi tutabonana, bitewe n'amarezo, bitewe n'imiriro. Kuri ubu ndahantu bita Igatare. Ubwo ni kubahazi rero, avukire b'Igatare, avukire b'Ibuguri, ubundi Igatare rwose mu centre. Akabido mbohereje ni abaturage b'Igatare bavuye muri Sarongo, bavuye mu muganda ku mvugo nyine y'ikinyarwanda. Nuvuga ngo baramaze baremesheje inama babwira iby'umutekano. Igatare rwose haratuje, haratekanye. Abaturage babahaye isaha ya saa 3 yo gutembera, muri make nta kibazo. Ubwo kubahazi rero hari ahantu hari inkambi, babyutse bari kuzisenya, ntibashaka inkambi, mu mpambi n'umwanda. Urumva rero ni umutekano ukuza. Ahantu hatari heza ni Buguri, Gasheberi, bitewe nyine n'abazarendo bagiye badasahuye bene wabo, bari kuyabaza kuza ngo babasahure bagende bajyanye impamba. Ijoro baraye muri Bugure ko basahura ko ufite udufaranga. Ni Gasheberi babaraye mu minsi ibiri ishize, ariko kuri ubu nta kibazo, uretse ko bavuze ko umutekano barawushaka tu. Abavuze umutekano barawushakira, banze bikunze kugeza iyo babirutseho. Ubwo nabo bitewe n'akaga bahuye nako, bari kurega bene wabo bati uyu ni umunyatura, uyu ni umuzarendo, basinyara mu basirikare bakabajyana. Ayo ni makuru ari Gatare. Naho ubundi intambara Masisi irahagaze, Masisi iragendwa ku zone nta kibazo, Gasheberi nta kibazo, Igatare nuko bacuruza gucuruza, ibiciro byamanutse bitewe n'imihanda yafunguwe, amabotike ameze neza. Muri make rwose Masisi igiye guturwa ku bantu bari bayikeneye. Rero rwose ndababwira ko Masisi nta kibazo. Sawa rero turi kumwe, kandi nanjye nishimiye rwose kuboneka ku rubuga, kuko yari iminsi ntahaboneka. Sawa, mugire umugisha. Merci beaucoup mes frères.
bashi ni mambo wewe umeona ile masektere yetu ile ilikuwa ni affrontement ya Masisi, c'était ile mambo repatikana c'était le 8 shoe ma territoire ile ya kule ba M23 njo balikuwa basha kurekipere ayo bana ba repousser le 9. Sasa le 10 ba M23 tena banakuya njo banakia kubapika ambushi, banabapika mabomu, balikuwa plus de 500 par décès, presque bote balikufa. Njo parmi wale njo mlikuwa na huu ndugu yetu huyu pakirio tuko nake paka umu tunachunga pa gouvernement a décidé shiba kubazika, sinon bon c'est ça la vie. Mimi nakujivia haiko nje unasema mimi ndio mimi nasema. Mimi nafuata bien Radio Okapi inasema hivi. Jana FARDC ilikuwa na Masisi centre balikamata. Leo kulamkia leo après midi ya leo M23 imesakata tena M23 mubaya sana. M23 ndio inabakia pale wamefanya mitingi yao na saa hii bonjo wana contrôler. Maana yake kesho wanafanya retissage ya inchi ya nani ya ile parti yabo ile. Maana parti ya kesho baranza deja foncer vers ça qui maana au plus tard mardi mercredi bayomba mbapokee Goma. Basi mimi naanza bambia tu bakifika Goma mwende mbapokee mpige mikono bishie pale. Mwataleta Butundu batamupiga fimbo ya mshingo. Ushaona gizi shingo ya kuku dendo na vimbaka. Sasa inafaka mwataleta Butundu. Bale wazee na waamini yako fimbo. Mwataleta Butundu. Mama yake na mama. Fimbo ya kidogo ya mtu mmoja ni kamionete. Unakula ka kamionete kako ka fimbo ton. Mwataleta Butundu tu sana na mbayomba wanafika Goma. Kamionete. Yamanza mimi niko informer na kuambia sasa na bainformer wazi. Nimesikia sasa Radio Okapi inasema M23 imekamata tena de nouveau leo dans les après-midi. Imekamata tena nani Masisi. Si basi. Si information natoka ku radio. Huko mwenye alipana ile information wende bafunge ile radio yenyewe libisema baache kutusumbua. M23 kama inabapiga, sina bapiga tu kila siku. Basi njoo mara kwanza M23 inabazibula. Sina bazibulaka tu. Ema, kisha wanataonea people sema watasema banamufunga. Sema ndio kwanza wafunge bayomba kule bakina wili Ngoma. Wale bazee bako mubaya, bako wanateremka Goma mara Ituru. Mupende musipende mtasikia lwenu lutaimbwa Ituru. Oui, bwana Gasongo, merci beaucoup. Urumva hariho ama video, hari ama audio. Tudashaka gucisha ngaha mu groupe n'ahandi. Yo civutu abantu. Tout donc on préfère kuyareka kuyashira mu groupe. Hata abantu gusa. Aho ngo biri baragiye rijajara ya dimanche rijajara abarundi FARDC baraginyama baragibiharage bararyoherwa. Izo ntare nazo zibiko ziripanga neza kuri paroisse. Reka ni danger ntawe bivuga ko byarabarengeye nabo nyene byarabarengeye. Acaba ngo imbunda ngo bakoresha ngo ziva mu Rwanda ziva muri Uganda bazitayeho biruka. En fait ravitaillement sur l'itinéraire Socrate abizi ravitaillement sur l'itinéraire c'est ça boyine bari baravitaywa na FD na FARDC na sikabarundi ivyo mu ammunition. Yes ni danger. Wazi kwiruka wambaye ubusa atacu wambaye ugenda utazi kare na kamara maza ahubwo sinzi bashaka bo yego ifasa aramusutena mugabo akasisa amaraso y'abana batazi nico bagwanira na gitoyi urana ko asiga agenda bagahurira muri aeroport akaje Bujumbura Alliance de tout le monde atacu umuntu azina kintu kimwe ni danger ariko nibaza yuko ega yugwanira amateka gateka kawe mon frère c'est la vie la mort nta vuga ngo oya kirazira
FDD kigwana yari ifise agaciro twarabona yuko Kameme ije guhabuza abarundi nompa ubwoko ariko bashitse mana yanje icyizere cyamaze umwanya urumero umara twarabone ko mugabo vyagenza anyway byo tuvyihore naco ariko menye yuko abana bari determiné n'ubu reka tuba turaba bose kurudi nyuma kita si yafarde kumusubira inyuma imurangiye hariyo mutavugana ibintu nk'ibiraryo cyane gose anyway reka tubirinde turayo bijashaka songo akabi gatwa nka keza nawe wundi nababwiye nti ngo bavuye mu Rwanda ntibavuye mu Rwanda bavuye muri Uganda abamaze kuja kote Savyinyo niho babona iyo baje bava mu bisanzwe ibisigaye navyo ugutugana gutorera kandi ko bimeze ntazovuga amagambo menshi mais le silence tue. Mungu we guvernere grupe anatumaliza watu wanaisha Masisi. Guvernere ashatuzisha aliangusha kama mwingine tena ya wapi kule aliangushaka. Anasikia hasira shuma na mutilia kwa mwingine guvernere hapo wasivile. Mungu tunakufa chirimwami suzia zidana kwa nuwati Bukavu hapana Masisi. Chirimwami unatumaliza baba, hautatuweka shebote. Chirimwami guvernere sijoma likutiaka pale Kagame de wenjo unatumalizisha unatuuzisha Chirimwami. Peple grupe musho kama Chirimwami njo ameshatuuzisha. Chirimwami guvernere anatuuzisha na tukulia atupate na shese musho anatutesa sana tunakosa makimbilio Chirimwami. Grupe abiwacu muraho neza. Nanishimiye rwose kuboneka kuri groupe y'abiwacu ko yari iminsi tutabonana bitewe n'amarezo bitewe n'imiriro kuri ubu ndahantu bita Igatare. Ubwo ni kubahazi rero abavukire b'Igatare abavukire b'Ibuguri ubundi Igatare rwose mu centre akabido mbohereje n'abaturage b'Igatare bavuye muri Sarongo bavuye mu muganda ku mvugo nyine ikinyarwanda ngo baramaze baremesheje inama babwira iby'umutekano. Gatare rwose haratuje haratekanye abaturage bahaye isaha ya 3 yo gutembera muri make nta kibazo. Ubwo kubahazi rero hari ahantu hari inkambi babyutse bari kuzisenya ntibashaka inkambi mu mpambi ntumwanda rumva rero ni umutekano mukuza ahantu hatari heza ni Buguri Gasheberi bitewe nyine n'abazarendo bagiye badasahuye bene wabo bariko yabaza kuza ngo babasahure bagende bajyanye impamba. Ijoro baraye muri Buguri ko basahura ko ufite udufaranga ni Gasheberi babaraye mu minsi ibiri ishize ariko kuri ubu nta kibazo uretse ko bavuze ko umutekano barabushaka tu abazi umutekano barawushakira banze bikunze kwezi babirutseho. Ubwo nabo bitewe n'akaga bahuye nako bari kurega bene wabo bati uyu ni umunyatura uyu ni umuzarendo basinyara mu basirikare bakabajyana. Ayo ni makuru ari Gatare. Naho ubundi intambara Masisi irahagaze. Masisi iragendwa ku zone nta kibazo, Gasheberi nta kibazo, Igatare nuko bacuruza gucuruza ibiciro byamanutse bitewe n'imihanda yafunguwe amabotike ameze neza. Muri make rwose Masisi igiye guturwa ku bantu bari bayikeneye. Rero rwose ndababwira ko Masisi nta kibazo.